bon savin jan phak kan bolin dunia zong bible chang khat chang ni kan sim de hin hi cha chom khat ka holim nomen hi chu hi le rom bung som chang ko le chang som kan sim de chang ko na chun aji chu nangman nakama jisu chu pakai tia na phon do a chule pathinin ama chu athila a konin akai thove ti na lunga na ta san le aso chu ding na hi aji chu chon phatna dinga lunga ta san a hin so cha na dinga kama phon do a hi pathinin atu thing isim do naw aza zane mal som pi taw hen so pe de ho hi chi isim do a ki chai jeng he boy ibiji a hi ilung hi thupi ham poimo ham izena mitil ilung khanin thil khat ata san chu fe kiti hi ta san kiti hi tulai ema he na chi na le kha thim thei ta ven na ema he na ilu bu ita san na pau hi chi avom hin hi cha kang hin hi cha pha hi chi se hi tia ema agreement ema intellectual agreement le he poi ilung khat ilunga kona ita san khat iki bul phu na pa imisung nung pa hen hi cha hoi ta ki tup sela tom ngai ta jisu anga ke ngai jing pa chu kho sei na hin ilung thima ta san ti pa hena hi cha kona chu chon phatna ati pa he pathin chu di ta hin ta san ting le pathin in e ho chu chon pha na hi eti chu koi dinga ham ama dinga righteous before him na pathina dinga ati chu e ho ta san wanga hello chula na e ho ta san wanga ti chu e ho thil phobol wanga hello e ho pathin ita san zia bo chu hizia ikama ichon se na ho iphon do a pakai chu ka hu hing pula ka leng pa ta ikisani ni chu hi chi hin ita san hi kiselova ki phung do chu hizia chu jisu hinga mi pianga na sopi na sangamanga jisu ko sana phon do teng le ka hu hing le ka leng pa ta pakai anga ki deal so a lung ke su ne ampuma na lung thima na ke se gi ma pathin ang han bel teng ne hi chi chun ta san di ta a phon do hi chi chun hu hing na iti han puyam tele hi chi salvation ki ti pa hu hing na hi chi hin ilung sunga ita san na pa chu tele ita san na pa chu apolanga confession hum theina apolanga phone do na hum hi chi hi jesus to eima ke ka hi relationship ki job now hin hi che to tu la ya rituals banga chu tele hi thil phol bol mai baptism ga bol mai to a ritual a bangin a hi pon pathin to eima ke ka ritual he apo imo penalty hi ise do no hi ai chun jisu ko sa vela hong ki teni pi se dham ni tam ta in pakai namina thila ka no do lo ham namina thil ki dang ka bol lo ham ati tu chula patini pi se dham jisun keiman nang ho ka ka pove ati chu aji chu you don't have any relationship with me ati chu keima to neki gui zo o ati chu hizia cha bai pena dunia sei do no ham tele ilung thima eta san pa chuting le ikama e phone do pa he hu hing na salvation a he ki te so pite ho hizia gu thima ita san pau hi krista adenga din na complete hello cho ye to kan gu thima pathin ka ta san ne ke ten lang jisu ka sa na ki ding det ke te aling na dem na aling lo cho aji chu ta san abe ki hom ke wa paule le yong chu phon do le yong chu hi jong chu hom ke ke de chu hi ja chu
pathin tu thing isim ting ne pathin hinga tawotin pathin tunia pakai tunia na thu ka sim ni nei hu pin pa tin tawote so bite ho chuting le hi chi tunia real Christianity ke ti tunia sei do nom je ham tile tulai ho hin Judaism Christian Hinduism tia ho langin i boivin Jisu in e ho Christian ne hivin no huinga nom de ti lo pi chu amin cho to people so pite ho the real Christian ipam Christian di ta so pi ham Christian nung zui ho chu Jisu Christa to relationship nei am ho choi ham e ho ima tunia thela ka bole as tuni so ka pathin ine pi ti le hello chu emotion hello pi chu tuni ka mood off the way pat ho in ka kai lo de tin hello pi chu pathin to na changai jinga le bible na sim jinga na ho pi jing ti chu hi chu real Christianity ki ti chu na amin mai me ho lo ding tulai mi tam ten amin mai me pathin sanga ipi ngai lu wam pathin sanga ithilelo ngai lu chola sumle pa ngai lu chola ithilelo sang na ho in lo chi dom lo pi cho tulai di ai ho ina pastor pa tu sei ngai num lo ji ham hello le iki khop na so outdated a he ti ji ro ham ki het lo cho tulai pi ham boy dan he pathin hi banga e ngai lu hi na sa he so pete ho paten gelo te paten gelo hen hitia e hon Jisu Christa ka ngai lu ve pathin e ngai lu ga gelo chun ki dang ni sa do he ize na mitile pathin e ho bang loin tu lai mi tam ten leisen na he up to boy tai hitia hin khu hi nom ta poi tivin ka hinom to poi itiu cho e ho na hin khu hawal be se chamna to poi ki hinjong ka hinom to poi tiu cho ka thinom ta iti so ke cho bang ka lain ama wang pathin e ho thidanga ide vam no a hi poi so pi pathin nang ke thidanga nei de poi ama wang achapa Jesu Christa e ho dinga e hin pi do chola that is called love pathin nei ngai lu now hi ichana lo pi hetam alang khana achapa chang khat e ho thiding khela hin pu do the sacrificial love pathin cha ta e sim ki cho hi chan gya pathin ngai lu ni hi alo pe I het pha lo che hoin ama wa e hon pathin inung sunu cho Jisu Christa athi jo ga gyal do tang so pite ho thing pela I het be u cho Jisu Christa cho tu hi 33 AD ti taute nang le ke rom si pai banga Israel mi te banga tu a hi Jisu Christa het be u cho kum sang ni masanga chesa history hi wanga hi Bible hoi ta even aile nitina ilung thim hi benaile it relieved the history cho history sunga hi pakai so pe na pat athi chan ge atho do chan ge hi jo si benaile ema kom jingle tha jani vela thusim da na do cho hoi ta I hope jinga le pathin thu sim jing le hi ja hi Jisu Christan atho ding ke he sa pathin tho in tho hen lang le so pite ho anu abaya bai de cho na te to kaina chun for example hin ke gal ko na ka chi ta cho kata sa chi lova robot ke hin langa hi machine ha ka I mu ding robot pa hi ka sol cho avatar banga khona avatar te movie banga kho ahile robot chu bomin ka khain lang mei chagen ka phajong le robot chu thimai the semai te chu ai ata sa ke ka thi lo pi cho imang ta bang te taute imang hun mei chang thal chang ijani ne ka phajong le ki thei lo cho kyung hing do ke tho zena mi ti le ita asau thilo cho ama wang to ka te to kai no chu pi ham ti le Jisu Christan rom si pai ten abole ding so amu masat hen masat cho
vana van til ten sang som sagileni avezo poi thimpi jing cho vana van til ten pathin jisu ka sa hu do denga aki gong ve ki chuma jisu ka sa khavin order hin pelang ni hu do tawin tian lang le hungam him te ai tha chimit ing do cho jisu ka sa ai tha cha yang thei cho ava pathin program hi lo cho so piti ho jisu kristan ato dinga ke to cha he tai imazo se cha he tai ama wa e ho tu chan ga I pathin I pakai e ho khela thiding pa hi ahung pa hi ina asalo I bible jong nigap leng du wa koi wa almera ai koi abga mo tai I bible ho sanga ifoni idola emanota cho kolte hindu te mandira kichi kachi ji cho na gurudwara dong kachi ji cho muslim ho kaina ang kachi ji cho ai wanga tu la he so pete ho hi chu thu pi e poi na pathin ni lung sunga omala hoi lai uma umjong na chun vo e kula umjong na chun pathin thu cho nam sele lun umjong na chun pathin thu to na hon pi jinga le gem nam tui banga nam de lung sunga tu lai ke ho e ho in pi sevam paso ni pi sevam pathin sanga ingai lut pau hichi any materialistic pleasure iphone ham even ham iphone ham facebook ham instagram update ham ip ham imazau se pathin thu ina sa nom lo 24 hours sunga minute khat jong pathina dinga egipi nom lo hi so pite ho holai so chat mong du ham tun van ko hong ke hong ne han ang le ki gel mong te you don't have to go to church hoina na kai ja gel ta sunday ya monday ya pa na sunday ge pathin thu I ho pho kha lo inop no ma hin khoi manuwa pathina ni man khalo mam ni a pung hinging ta cho thinglang khosung katipon phaitol katipon chuting city la KWS katipoi azat KCC ti holalai mun jo se a ti khom jo se e mi te hi ga gelu te e mi te ong katipo az e ho za tribal christian ke ti ho hin I pathi ni sunday ni abo ho tam so pite ho sunday ni le a hi pung khat ka ai pathi ni ho wa van gam lu dinga ki ngai to he so pite ho a thing pe na ka sei pi he da mana I ki pe du he so pite ho nom le da la chun ni khale thi tho du pakai hong tho du e ho hin sunga he jisu krista hong lo wa hi le thokit masa I tho du ham thokit nu kha I tho du ham chi hi pa ye lo te so pite ho hi ji ain pathin e ngai lu hi ve leo hen zon bung thum chang som lu bi sem for God so loved the world teacher pathin hi banga he bano e ngai lu hin iza so ke inia ma panai nu le pa in koi me cha hello lo mai thei cho koi zong le ma ta san chen chu ati cho pathin in acha pa chang kha choi pi uta cho ton sot hin kim lo nei di cho zon sut ki pan to pa ki mu ama wang revelation bung thum chang som ko vekit uti pi sevam the same chapter 3 verse 16 John 3:16 Revelation 3:16 veka ote Revelation chapter 3 verse 16 ni pi sem so pite ho vatla na vat ngal pon salana sangal po ati cho hiti chun salana sapon vatla na vat pon alum hiu bib nahi hichi ja chu kakama ko na ka khondo ding ko nahi ati cho He will spit us out. Kaiman nang maho kay kapoy tulay eho igam sung inam sung wa pathin tu itilam pa kyo ham pathin lagaw kyo do ham ai lo le pathin lagaw I hol wal be se wa gyol khilo ham iji chu ikizung kho na bible ho I hol nom lo hi
by hienza pa zo revival zo ichan numwa satan jong ching cho so piti ho satan angoli lo pi cho ki ha pa ai lo pi cho Satan is never in hell right now. Satan chu damonam hilo pi cho revelation ko sim tao revelation sim leo chun Satan holai mam di het du cho revelation veo te so piti ho revelation bung solani hitan vele han chang so mo vele chun hin sim su se le han aji chu iso piti ho he se chu akele la hitai ama chun ipathin hingova ama ho cho asu na zana a he sajing jin he ti cho a hile if Satan is right now not in hell where are they fallen demons or angel ho cho tulaya efisia ka sei chola bungup lang ho beket leu chun igidel piu tulai hi pi pu ho chu tingle van lai zola mu thailo ho lagau phalo ho ikidel cho lagau chemjam panun nuti lagau chemjam pat na dinga cho so pite ho pathin gal van ki van ngai na hu hin lal hu ine nga masat ngai cho chon din om pho ki angai ki pan tu pa keng chon tu ta in kong ki konun after that ipiham gal kon dikha cho chemjam ne ngai cho chemjam chu ipiham pathin thu chu chemjam hi cho pathin tu isim nom lo le Satanin ijat in om pho ki bol jong le chun so pite ho na lu the he so pi hi in hoi te in tu zanin tu sunin ka tu se ko hleu do in pathen gi yel to so pite ho tu lai van no li nang thu hi ve leu chun China to India to tengle Russia to US ho ve chun gal Iran to US aki boy jing to nuclear Israel hot hit ya Armageddon gal elole World War 3 jinga miu se ki chagam ta cho eho itika thung phadam thung sadam kelo eho le ho ki ka tu chan ge boina chula iso pitio itile jon alung hang tam ta no mai theu Jisu Krista la iso pitio ki ti hin hi bovin na akoi ma cho pat Krista Jisu a ipin tha hile pathin Jisu Krista ni hina di ta ni koi ma cha hi ki the lo cho igal mi jong ke the lo cho Jisu Krista ni pe da ha pe wam love your neighbor as you love yourself ti cho na ki pa no tu pa sei phung le ben e ti cho hi che commandment ei pe u so pete his hin tunin ki gal phau te so pete I pathin ho da no hindi nam e hon bible hi I pho do nom lo ta chula ho in jong ikai nom lo ho in na bang loi ni khalek ikai ne du ikai no wangwa I hung kai thei to lo bu chula tu chunga na I ho in jo se in gal mi te ni hal ha pe ta chula tu chung di dia ho ina thal chang po o me tin aja jana I sei khom cho ho in chu song le thinga ke sa chu chim la di cho pete ho amawang the true church e ho hu mizoten go front the chosen out the call out ones kit yo e ho hu gamang la itaw now chu kaple ma wa I pen na wa pathin ko now chu the church amawang hi cha au zo zat ni te chu again the ni te mo pathin het wa inup sa na tila pathin het ki lo chu so pitio emi ho di di azaza la isem do wa seong ka sei nom pon koi la sem e so ke wen a hoi chi hi jong le so pite ho pathin number 1 nin koi po po te to the holo te nin nung lang hitan amos bung li chang som na ni a na pathin lam to ki ho ni Bible la hi e hoi mitam ten tulai Bible theologian ka hi poina pathin ka ngai lu na Bible ka sim ji him Bible la chom na revelation bunga chang som lu mi chamin revelation bung thum chang som lu mi chomin so important lo pi cho tula dunia na ho kama ka se no pi ham tile it doesn't matter Genesis up na revelation a chai na ke ka by heart thei for example
tu hi bai hat ngai lo pi chu e ma e phone om ta chu mi lo si na AI gam ta cho imi sin pa ma hi chu sim pi o ten sim thei cho a number to people is opite ho is it namiti le hi che number ho I focus a hi le pathin thu hi a cheng am to am pa hi bung thum chang som ni gup dai ho ni kho sa pa hi pathin thu alung di le am pa hi I miss out thei cho hi ja pathin thu pa kho sa zo tin ji chup damona hi many people hell will be full of people with spiritual knowledge ki teacher spiritual leaders pathin thu hedim set pastor tam ta evangelist tam ta ho hil tam ta pathin thu hema ma jeng ama wang they don't have relationship with Jesus hi hi bo cho so piteo am ho cho damna ki pe ton sot me dila ki pe du he so piteo ja nang le ke tu zanen ki gelote so piteo ima cha hi poi I kam sunga phun do re cho I chon se now hi so piteo mihim ka chon phata I ti wanga hi anekela sam khazi he so piteo ama wang Jesus Krista a hinadi ta ne nei teng le wang na lu zon na tho de so piteo koi dinga iza char ham koi na za pi ham na khosong mi na za pi ham na nu na naw na so pi na za pi ham za pi in aji to ni khale pakaya nga thutana na din ting le am ho na din pi ngam lo de he pathinin nang le ke cho free and fair trials are judge able de cho judge na bolding pa pathin cho nahin sunga o hepa kapathin kangai lut kapathin aba hepa tia nitina na taw khom pi khat to ham aile tu chan ge abuni pe na taw num lo drugs a umloi hiti a hi amin mai me ya lesin a hi mo hin ho kan hing manga mo hin ho hiu tama tama ta cho am ho dinga chi pi ham pathin chi pi dita Jesus cho pakai su cho amo dinga tun so na eternal judge dita cho judge so chun ipi bol do ham ukil ho chun thu ai tan nu ta cho na chon phat na ahung klep ding na chon se dong klep ding na chon se na chong klep ma hi atam zo le chun ti chum ta chula pathinin hirai ka hin ho ko ma ka sei dom pen do pem tile Jesus Christ hi iphon do tingle ilung thima di ta hin ta san tingle so peti ho pathinin izat chon hit bol jong le asim to lo pi God never remembers our sin hi ji avela ka sei dit pathinin pathin anga ki deal so paka mi chon se ke paka leisen ami flow pen zuli saung kan in hitin ahum ahalin zong azelin hitihin gu chaung ka in tutin mi tok ka kena in hitihin number 4 kan in hitihin zolonar ka sen pa mi ka dem jeng tin wanule sa chon se pen hijit kalwala ton se pen kham tol that taute na for example tol that jong ka hin no ti jong ka hin hitin leis no sa na zo se kamang tai amawang pathirin when I trust him patin angai ichi itung tu no ipo hi chon sit pa hi ipai tha lo vale hi che van gam ko na ji kiti di ta cho so pite ho hi che isel ha tingle ilhaga wa na pogi na von nen chu ki che angim sel so nam di cho na even chu nen bi lo di ti ne cho hi je ai so pite ho izanin amasa kana holim Hosea le Gomer simza na veleuchun anangai veleuchun Hosea cho pathin thim gao cho ahile Gomer cho no timin thang ta cho pathin ki jaga ki chen pi sa cho ga ki chen pin Hosea ati cho a reason of nature pathinin nang ne ke hile paka ibidanga hichi thim gao khat ki lai laya ibidanga to a hichinu ga ki chen pi da ham itin lai phun diu choi ho di de hin mini pi gel do ham tu hin for example hin pastor ham khat hu
iko sunga no tinu me khat hin kizo le han le kun ama to pastora pan sa dem nga agelo vo ahina dem ong so pite ho ahina isai lo di cho kun jong ahinan ta ti de ham na hosia chon gen the athu din nuiza to le minyo se set athu ding chu ga agel taw ama wang pathinin hijitu sim hi hosia le gomer du sim hi bele chon gomer chon chat ani ahin pi zowa cho avela le no te hin kho aman nom ki na ga che ki ta chu zamanga aile alai gol hon he chula hosia na jinu chu no ti he mia he bo thang phonga he bo ti a anui sat ki cho achai chaina loi gol khanin hosia na jinu chu kai thlange min ki zo in hiti hin dangka somlanga ina ki zo tawi ti cho dangka somlanga be ma mi khat hin khu aman tam de dan cho somlanga zena ei ki cho thei ki zo thei ki ti chu ichan ge value nim te dem so pete ho ama wang pathene hosia asol ka naga ki cho in ga hu do in nazin ki pui kan atia ama jong thupal hela ga ki pui ki hijun be sa to pe ham tel pathin in ei ngai lu dan hi jisu krista in chon se ga hu do ding ti ave sa ne so pite ho hi je nang le ke hin ka chon se wal tai ti hin lung kham po ti so pite ho nang chon chen ke ko ma phun ngai lo bi cho nanu na pa ko ma phun ngai poi you don't have to speak to those one anyone ko ima to ma phun ngai lo bi nang le pathin je ka hi ama wang when you confession na bol ting le I bol ta paka tu zan hele tu sun paka kahin kho hi ka vet na hele nang ma de lo lam ta in kho ka ma ti room bung ge chang som na thum ve le hen so pite ho hi ji bible chang ka dei thana ka dei thana hi ji chu tu lai di kha christian khang tha ho hi nu pi u pa tam tai ho hi ji bible chang hi satan in emu sa nom lo cho hin avelin sim do nge ji chu room bung ge chang som thum pi sem a ji chu nang ho ta salam dana na cho nu le I ti jong le na thi te de di chu what do you mean by ta salam dana ne het so ke chu lanes nop sa na zon than hoina mi ki mi thim na hi te thang hoina ti ta salam dana tulai di nu nga golang ho our lustful desires golang ho di nu me ho di tulai di we watch pornography hiji blue film ho pornography ho smartphone ki vetei ta cho chapang ne cho vetei vet ta cho hiji ho cho lesson na ilung thima lung la amang ke cho Satan takes away the vitality the vigority of our life so pite ho hiji pornography na hi mi him tam ta an ke dik cho mi zo se edik cho ke jong kai ne edik kha cho ama wang jisu krista kan ta sana pa na hoi ita kahung ki gela pa na hiji pornography ho admin kan hi cho WhatsApp admin na thu boi la ya cho di that ki thot to cho MMS a na ho yong hitin hi bin ke ho ati le amon jong na ho jong cho ti ki zo ne ti wa ki thola cho group a thang ha ji ngai cho MMS ki thot to cho so pite ho za cha po ti hi mi hi na hi cho ama wang Satan knows our weak point mitam ta ke bang nang banga Satan in hichi tulai di ai lustful desires hichi pornography a ifona thil thing lo igi koiwa ho ini sung ilut ngam kit na lai cho so pite ho hichin ki ka la isa ngam kit na lai chu me na ga chinam nang ma ji so hinga chun ta lai sa ke cho hichi fana cho memory card a cho hichi blue film dim set ke na lai set phaten ki gelo te chapang jong kum som na thuma pat tulai ching mature ta su masang lai khang hitlo pi chu mobile phone khang ta now chapang sen in jong tulai thil se he ta cho advertisement a hungji ta cho ai le so pi te ho a bible chang
chai lang sim ki leng thagawa ta sana to cheng si chu na tha wangule na hindu he ti ki ti chu hi che romungi chang som na thum chun hi ja chu nangman keiman ibon chavin koiman emu poi ta imu tingle blanket noya gu thim cha ivet pau bathroom a gu thim cha bol pau hi for example anywhere hichelaya ta sangai cha na ikil haul ha pau hi so pit ho ngam pe la lung thing sela ka sei pi kuima chan ho ina cho thu ki sei ngam talo pi chu za cha na ki yel ta chu tebu akila chu kuima in ki he pa talo pi chu mi him dinga chu ke medical nga kana to chu hi cho asia kan ki yel lo chu it is in human nature chu ama wang hi chi rom bungi chang som na thum kasim do ni apana chu ka hin khong ki khel na galatia bunga chang som lo ko apat som nil khat khosim le chun pathin de lo de ma I bol do pa so pite ho hi chi vet ma hele pathin nga ki hling lal ma jeng hi chin ki ka pathin thu isim nom lo ni ki ka wa tu lai di a hi leiset mi te hen zule vanam kim ho in jong na pathin hong na ding hi anga le lu ta cho thil sem khaw kho khong bai zu lewa zeng in bon awa choi zule pa kai ke ma ti chola I ti va choi lo wa kum diu ham pa kai ka hin na nang nahi ti chunglam ve vin age sangta ti cho thil sem zo sin na sem pa nga le ta cho nang le ke sim he poi pathin sim he ni khatle van tha iden tha hona hichi zuleva nam kim to ilen khom diu so pite ho the real heaven is here on earth the new heaven and earth katin hicho hichawan gama jisu ka gam sang khana gam len diu tu hin decision ki yalin so pite ho le se no sa na pa le pot bot nin nangman to an hin na pa hi na hin dan pa hi di an ki gel hi e so pite ho ni khat hapta khat elo hapta khana hi tia hoine ga chi pa hi hi chen thling set nan tem ema wang e chan to ilung thim to ki to mai sai lo na ki oya hele so pite ho phaten ki gelin jisu krista ahung ni tingle la atawai umedi vem ti in sung chen amiti kim ki kholote tu lai chapang hon jong nu le pa ule naw te se koi mu cha ki za ta lo so hang pia intolerance india hita cho hija hi ichi thel ngai wa khan to dung jang khanong khan to ding ama wa pathin to kivop jing ding pathin to zalhai jing ding pathin thu sim jing ote so pite ho bible ki cha utin sangkhat man hena internet pack sangkhat man num cho 84 days a hi cha sanga chun bible ki cha utin so pite ho facebook a thil phalo lo scroll sangwa hingi scroll uti kho poi ama pathina de yong phat 24 hours a ding in jong pung khai be piuti minute som be piuti pathen phatei bo chan do cho we only want the blessings pathe na bu ingai cha wa ama wang e ho pathe bu dinga I condition I lo wa hi chu hi ja ai tu nia ka sei chu ham tile room sunga ko nai khelo chu hu hing na ka sei hin pathe ni ngai lu na pau hi ho ni he lo hin na hi chi ilung thima I kha dok ka o na za a pathen tu ka holim ni hi ke jong ka hap chomi ka ti lo ama wang ka ke hamora ka ti hi ka chuma pakai nanga denga na lengam na to ngin pakai leiset nop san hin ko hin kamang sot walta pakai ti ai ikil hana hele anop dan jisu krista hin ko hi imana hele leiset nop san na chon se ki gel thailo hiji a so pite ho tu zanin tu sonin ki gel phaute na thudang dang ho tu lai to na
aza chom chom ho ngai sangin thudi pa hengai uti thudi pai kholutin I thiu zong le hin zong le pathin ningin thiu ti aji chu iso cha do he hi cha tai lo so cha na da poi so pite ho hi chan hin ngang ting muntina ka so pi ka sangam na bon chawin suntin chabai zantin mangpha ta cha nu le ta cha paten phải phung xoang in sự lắng đã tung